Usembut Menteri Rangba ke Jelau ba Prestun Tensong Hakajan Mit jangka khatway terik uyayong ula pensyai pat ba halor ke jingsha bat u Reverend Pastor PR RG Lalu bat utemen basan Dr. TS Nongklau jangka balang Presbyterian latum kra Shillong hakiken hon bajrang dal hapatna hakapor ba kidang let ban pendep iki kamram niam ban lap ya khubor ba bha yakini arngut shemdon kanu ke jing takti ban penmen saw yaki Uba Prestun Tensong ulayat hu bana kalyang juga sorkar jela kala shimkhia banyak keren barka sorkar Bihar. Baro arngut kila let daga basuk sa airport ban wan pai sa Shillong daga jing senran ki pulet ke sorkar Bihar. Nah, kwa ban pensyai hak bedi bat ka kandiat kedon ka misunderstanding. Hak i wat hak social media menna por janmit. Hak ba i pastor lalu bat itemen basan di di Nongklau kia lek ban visit ia ka mission joki ante apo Bihar ka ban naka nomba patna kam chengai hardly maybe 40 or below 40 kilometers nampo patna de kadon ka information ka ba ngar mayo ka por ku ba shibiche Saupo tu, kaba ong ba kisyapat hakini ki kunhun, let's say nakaliang ka VHP or something, kaba ki pendik dan ki pentun dan ki syok kita, ya kini ki angut ki reurang ba iwe pastor ba iwe tenasan, temara ya yo jintip kumtahi nakaliang jong na nakaliang joka government Wood i kontak sete siapa patna hakabau DGP jongi uyo ekren yo DGP nang ta USP jongka patna rural batip ya gesisya kumakalong te ka kebajia kolong badon tang ka misunderstanding kan get konsol te naman i ki om na bayala sa syo sa bom te rei kamdon ka gesisya kumakata te nakaliang jongka bor ki police Wood and like red kila lek na tau chief secretary jong yu like red but chief secretary jong ka Bihar Wood kila sim ka from action but hakabakat dulu keladon ke jing stu jimut hakabakam don kanu kuno ke jing mansau dan kanu kuno kata ka kumba kami ka social media balai ngali keren ni naman nga iting yo lesi ki don kunong sim kabu ban pes ko bakla bahkan don ke communal class yang ni po Shillong dan ni kala jong Teka bang akwa bat pensyai kamat jompi kalong ai bakit pajbak in skotu bahkan ni ka isu kamdon ai ndai ru bagi syok sadat nang takabaan la a company yakiru daka deki police deki officers hakaba menta kidun on the way hapo airport batkin sawan paino menta kamit Shanesha Gawati batkin poino Shillong Sibit kamit la kala belum nasai instead dia kata ka bangka pensyai nak liang sorkar hakaba kumau pi nilai simkia namang itang syok jiktip kita kiri tenlai mentang da ka basuk ka basan bad da ka jong nak liang jong chief secretary jeni ulayo bad keren bu bad pastor bad itu men pasat hakaba gelaya keren yaki bad don ro em ka bandon kanika kanu kanu tenang tam de nata jong pastor ki jong yu kilai kontak bahi ki pastor sini ki beri jong sinot ki di tairu bat ki belum touch mana de ko mo pi kam don kanu kanu ke jing jia ka diskusi lani bandon kata ke jing shot ke jing bom ki kata na kontak kini ki angut ki orang ba ki badeiru ki noyalam jong ki balak hanne posla mo pi bahadon slight misunderstanding hakaba kabaha pelat ba kia lain o athanat le plas ku thu bahai ya kadung no kami kablong sabar jong athanat bursin kala bami kadung nu then rei ultimately boy athanat de hanta ngopi mari yo jiktip mangiru nilatik op ikene nilai keren te ke prokhai la resolve hantu hapo thanat aga bakam don kadung no rengkat ru la don lang batki security ki police kile hi maki satana ya kai long kile hi maki kini arut satana ke amde balik hi maki ki turu na locality kia om bayang ini leci tanam. Tidak tak itu ki jongi ki om em kan bahab ini leci tanam. But kalong very good kajing leci tanam kapan bahas sebut. Banlat kene katai kajing jia le ne kajing ya bansau le ne kajing asyok kajing.